Danas bih želeo da vas upoznam malo šta je to Fusion Kitchen. Fusion kuhinja predstavlja kreativni spoj kulinarskih tradicija različitih kultura, stvarajući nova inovativna jela koja premošćuju geografske i kulturne razlike. Ovaj pristup hrani omogućava kuvarima da eksperimentišu sa neobičnim kombinacijama sastojaka, začine i tehnika pripreme, što dovodi do stvaranja izvanrednih i često iznenađujućih ukusa. Jedan od najpopularnijih primjera fusion kuhinje može biti kombinacija istočnjačke i zapadnjačke kuhinje, gde se na primjer tradicionalni japanski suši može naći u novom ruhu sa dodatkom meksičkog avokada ili čilija. Također klasična francuska jela se mogu obogatiti egzotičnim začinima iz Indije, stvarajući sasvim novi gastronomski doživljaj. Ova vrsta kuhinje nije samo prilika za kuvarske majstore da pokažu svoju kreativnost i majstorstvo, već i prilika za ljubitelji hrane da istraže i dožive različite kulture kroz njihove specifične ukuse i arome. Fusion kuhinja stoga predstavlja kulturni most koji nam sve spaja, nudeći nam u isto vrijeme avanturu i uživanje u svakom zalogaju. Da li ste vi nekada probali fusion kuhinju?